Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga Muslim, mga uripin wallah, malutan usain sa mapuntok agyang kaya pantag kukan doa. Sabab sa miya kadakal atutulun si ko miyangaw na mga postano, napakareagam tano si ko gege, berlakayan nun o oras tano na gusto sabut tano kukyak nalatan ron ko mga ulama tano. Pagampaganay at terkenal tano sa giyang kaya doa na simba. At doa umukhul ibadah. Nakagya simba na so simba na di kepakai iba tano panguna ko na kudaun kidian o nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tano ron perawatan. Aya pa kaasalukan dua na ipurutan o sulimatan. Kaya dalil na miya kadakdakal. Padun ang kuta tutulo Nabi sallallahu alaihi wasallam amama ini puro iyan na limanian na pupumangni din. De terima na pangninian kakagi aya pangnangganian na haram. En ditarnian na haram. Mini penuh kuang gauta yan na haram. Pendutu ada lilian. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na di mangut bahasa jemaat na miya mangni sauran. Nah ini puro iyan na limanian mga pendutu ada lilian. So aya katur mga ulama na aya pakasal ku kapamangni na ipuru sulima. Ande tanu ande oras aka pamangni. So kapamangni na da oras yan. Sa din sa oras aka pamangning ka. Da pernah somya paruni bedi kepakai bakas ipamangni. Kakailangan na lalayun din suka pupumangni tanu si iku Allah. Supman so kita talok upangni igira amini sangkut ku pada simba. Simba supang ni na mini sangkut man ku pada simba lagi dia na so sambayang. Simba supang ni na simba mamusu sambayang. Na suka pumangni tanuron ko kapaka susulten ko sambayang na ditanu ipuru sulima tano inun tabu ko oras ay ni puro no Nabi sallallahu alaihi wasallam alimanian. Ay lagi dia. Si ko ka sujud tanu na pangni ito. Si ko kapaguntud tanu ko pagil tanu dua sujud na pangni ito. Si ko datano ka selam na pangni ito. Si ko karoko na pangni ito. Si ko kapengaling ka kaptano ambetian tanu su istiftah na pangni ito. So langunanan pangni. Na daun puro no Nabi alimanian ditanurun ipuru alimanian kapbelu ya bid'ah. Sok man ini puro no Nabi alimanian. Ipuru tanurun mambu lima tanu lagi duka konot. Lagi jo kakunot kako paralu anta kakunot kuiter. Na ipuru kaun alimang kakakagi gitu ikyang gulaula ono Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makapasad ka sembayang. At tigo mga ulama, ang makasusulid ka pan ko sambayang sangguto ka penduang ka, nakagidon puruon Nabi alimanian, na ding ka mambuki puruon alimang ka. So yung manalalag na unut-unut tanu ko Nabi, na pendua tanu roodin, kadua manutulangon, astagfirullah, Allahumma antas salam, taman sang uta apus yan. Uy, na ding ka puruon alimang ka, kakagidon puruon o Nabi alimanian. Ay lagi dia, nasi iko kasih simba mambuto na simba sukan dua. Si iko katawap ko di tanu ka penay haji. Nasang uta di tanu di katawap na di tanu din dua. Na di kepakaya tigo mga ulama ibang karupor o nalimang ka. Kakagya simba to na simba mambuso ka pamangni. Nasukin yu kita nunu Nabi na yang ka. Suan na dan yan nun puro naliman yan. Inun tabusi iko kapangni sauran na ipuro no kambu ipuro alimang ka. Lagi igir ajamat adi imangot basu imam. Nasang uta oras na sambayang uto sisiga ko sambayang. Nasisang kutua ka pendua o imam. Nah, gid nang utaw si antanoron. Simba sudua, na simba mambuto na miyaka sulda. Na di kepakai iba tanoron panguna-kuna. Na si ko ka pendua o imam, agus ka imam pendua. Na pendua ka na ading kay puru alimang ka. Kagyuti unot-unot ka ko Nabi ko kiyan duan yan mambus isagyang kutua sambayang. Dinian kapangot ba inun tabus isagyang kutua. Kipuru unian. Saliman yan igira di imamang ni saya maanan yan na oran. Ginan, ima puntok, ausen tanus isagyang ka iya, kapamang ni, kukyaw sayo no mga ulama tanu. Igirap man na sunat ay pisimbayangan ka. Antun ono ni penggulaulaan ka. Nayakaturo mga ulama na igira, yakapasad ka simbayang sa sunat at pumang ni ka. Kenabang ka adat. Mana naknabang ka adat ibo mga mapasad simbayang sa sunat na pumang ni ka. Na
O si ko mga kailangan kami sunat ka pemang ni ka ko Allah sa nisisita ka ami papaneder ka. Nada problema ko kipurun kong kulima. O man wadat o mga makapasad sumiyang sa sunat na pupumang ni ka na tigo mga ulama api ading ka din mi puro ayamaan niyan na limang ka. Suginan ibuntal ayamaan niyan na usayan o mga ulama tanu si iko kapamang ni kukit aki puro nun sa lima. So panganinta mi karya tanu. So manso aya komintian na di mga pipia ka kagi inusaitan wagi yang kayak purun kulima ko sambayang na piyakam para orao niyan na langun din na tigi na bida na giraw man yan na abun na maanagar no mga ulama na bida pagari ko maapang kawalla turuong kawalla tanu ding ka sudi itirun na ding ka di paka para orao nau mamiyambui ka kasubid ako kapugusyaw no mga ulama na si anan miyakam bida ko kesa buteran ko siya'y iniran na ipiyaka bida yeda miyatang kendiran na dalil na piyaka bida iran na so apa si Syekh Bimba Sagusi tona ini na Nasiruddin Al-Albani si Ki Uthaymin adna pia kabid Bimba ada pa kabid ya gitu kasi utum bida si kuya maanan yan na mga dalil why apa ya mga imam patay imam na miya kan bida siran ko mga dalil kapya kabid ako siya kasabab kuya maanan yan na mga dalil na mismo sa mga imam may tanu perawatan na ayak-yak pitiran si agama tanu agama Islam insahal hadithu fahuwa madhabi amay kamakurik so hadis na gitu ni tira ni tindigakan kada siran pa magagaw sa kanana naska makapuntay siya di kong kesuat kaad na kakapita na kaadingkad ni pembelag ni abu apipikirangaw ni abu kurik naguko ni arisa ranak ka mbel ka mabusar ka apa karyagang ka kung mga tao adisa kay ilelang ka na pumustakasan pengumintakasan sa amanan yan na di mga pipya ay layak tano lagi ka pa mga surga tano ay layak tanu nagi ka pakareyag tanu kuya mana niya naunton. Na insyaallah na pakareyag nanan ko sabuto no mga ulama tanu. Sa panganin tanu wallah. Taufikan tanu niyan sa makadakala pumangni tanu wallah. Na tarimaan wallah sa mga pangni tanu. Ama makasultan no lang unsi ko surga wallah. So lang ulang wanu panganin tanu. Na di niyo pa alilipat ya pian tuno no oras. Na tarimaan wallah sa mana niyan na pangni tanu. Si tanu ipesud ku Allah sulangwan no kakruka bintang tano mapanid makap tano kasubus wallahi pakasulub kulangwan taman awida akal tano rila ang tano laun wallah ay malana pamakasulub tano niyan laun si ko surga sa kapipya ginawa na kalilintad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh